Twisonga na mbege thito cha maofisa ma musalava mutune pamwe na alama multi-agency cha komanda mwe wa ula mutumia wa ukuwa miaka miongo mwonza na nyanya unakuiwe inikigo cha usi wakauwe wodini ya kithumula kwa mutonga kitui cha udhiloni wa Suwa kaunti na kitui kwe iyo ni cha kimanguka kwa sabali ya kele itina wa mwe usu komanda mudhanya muima hapate kusia matunda kwena na ofisa wa kuthinikia mbanga siya metoki kitui Bernard Mwela kithito cho kulea kusia matunda ni kumana na mbua ila yende kuwa kitui na kubengi seseso yu wala wadha na kananeme usiogeze yengi usini umuthenyani wa une kuendea na kumanda mwe usu Onesima Shalo yu mkutueleze. Iseso ya komanda mwe wa mondume wina kwa miaka miongo mwanza nolo na atuiswe ni kivu kapindani kalonenganisi ya usi waka wiwodini ya kitumula kwa mutonga kitui cho dhilone wa Suwa va kauntini ya kitui niende ya kwa muthenya wa keli vala kithito cha komanza mwe usu kitanasi ya matunda kumana mbuela yende na kuwisio ni kivadhukanyo kauntini ya kitui. Ainena nandiki mama voiti na weseso ina ila ya tuwe ni serikali ya kaunti ya Kitui imwamba na ikundi ya musalaba mutune abisa kuungamia mbanga siya metuki Bernard Mwela na wetakana eseso iya balanywa ni mbua mbingi ila ya mbisi sio ni kivadhukanyo bala wetakana ekaendea ingiva muthenyani wa unengi nyamwe usu woneke. Nitukwati ripoti kuma iso weyo kanabe yandwele maindi na kirugu na twakwata ripoti nitwendie bo weyo na kwa bati mundu mwe akwatikana ndio longi na neso kwatikana nituthukumie kumumanza weyo twathukuma nginya kwatuka twina aba ulikumukwata twokela siwo twacioka kwingi nitwathukuma nginya around saa monza wethe iko kambua mbingi muno na kibu chiongeleka na wethe abe na challenge muno akumumanza kwa twina mina kumumanza no tucio agone twageta kulunga nundu wa kibu kwingi ba kigeze kweka mbange ngi uwo nino tucio agone na manza nginya ila tubikia kumona inge Bernard na wakanya enende kwithia menguno na kwivetanga na metu ya kuinganisya mbusi ivindani mbua yende na kukusiwisio ni kivadhukanyo sya nthi ya Kenya ni kana kwivatha na mbanga ila siumana na kiuo. Kila ndo nyokulia no unengane okanyo kwa ndo nzela makukomana na kivu ni vinda ya mbuani na twisuvia kila tukinga kivu ni kana withie ni twasuvia mathayo maitu andu mengi mogua muno mbuani mundu wakwasio mkivu wila wetha kwa mina kuwa ni kaboko mbala withi tukare kwinga kivu ni kana withi twasuvia mbanga isu ikite kwa mutonga galiko ya kabati usini wala au meazueli manainga usi na kivu cha masinda vinya kwa utwisuvia na kivu mwi wa mutumia wona atwa isuba muthenyani wa iyo bamana mwanake okwa miaka 25 endi mwi wa mwanake usu unova suba muthenyani wa iyo na kutoa nyumbani ya kusovea miyaku na tumbanite na timu ya Red Cross na nduma emergency medical technician ni matu ithi amona community sezoniko kumanza mwi Tilivota vilingwa movo Mutongo TV kuma kauntini ya Kitui neta Onesima Shalo.